بگیم که در تاریخ آمده است تمام معرخای بگیم مشهور و معروف ما و شما که میگن ابو حنیفه 40 سال آخر عمرش طهارت شبقتی بامداد میخوان، همه با همه آدمایی که امروز نظام میاندازن، همه که دشمن ابو حنیفه با چی میگن ای خیلی بعد کی قتی زنش هم خوابه شده. این خیالیا که فقط همین هم خوابگی شب در روز نمیشه. یا فکرشون همین دا میره داخل. این خیالشون که همین کار فقط باید در شب باشه. روز دا ممکن نبوده. اگه سخنی ما برادران درازی بچید، من قصه را خواستم بگم برای شما. یا تون بود نبود. انا قصه امام شافعی در خانه امام احمد حنبل مهمان شد. وقتی میگم مهمان شد، بعد چهلا یکی وقتی یک عالم خانه یک کس میدروید، اهل خانواده میخواه ببیننش. بعد امام احمد حنبل یک دخترچه داشته است. انا امام شافعی که بسیار مشهور که بود، تصیح ببینیمش چهلا رنگ روشه، خیلی نگاش میکنه. هر یک حرکتش میدید است، امام شافعی نمیدید است. خیلی اومد 6 تا از خانه داد. یک شب میمانداریش کرد، سری گسیلش کرد. بعد دخترش امام احمد حنبل گفت حضرت پدر همه امام شافعی گفت ها، گفت بعضی چیزوی من در این آدم دیدم هیچ با عالم گفت بیراست نمی آید. گفت چی دیدی؟ گفت یکم نگاه کم بسیار میخره. عالم باید گفت بسیار نخره. دیگه گفت چیزی که این آدم من دیدم، انا گفت سحر گفت شب گفت تهجد نخوند، نماز تهجد نخوند. سحر گفت به طهارت نماز بامداد چه خوند. این آبی طهارت مونده بوده از همون که فهمیدن. بعد امام احمد حنبل در دلش نمونده. بعد امام شافعی را دید گفت حضرت همین دخترچه گفت بسیار آدم خیلی کنجکاو بوده، نگاه کرده است، همین گفت را زد، همین تا چه اندازه قد دارد. بعد امام شافعی گفت راست بگه، گفت من برای چی زیاد خوردم، زیرا که پیامبر گرامی گفته است که انا هر کسی که در خانه یک آدمی که منبع درآمدش ایرای حلال باشه و سخی باشه، نان او را زیاد بخورین، همش دواه شفاه. حساب که که از آدمی که دسترخانش ای حلال پر می شود، ای راه حلال پر می شود و خودش با سخیه. پیامبر گفته است از همین خیل آدما نانشان چند قری خوردی همه شفاه. یکی ای آدمی ممسک بخیل و اگر نان ای راه حرام باشه خوردی همش درده. این برای تو زحمت میاره. برای میگو حضرت تو یک آدمی هستی که هم سخی هم درآمد ایرای حلاله، من با همین خاطر زیاد خوردم. دویم گفت تهجد نخوندم. راست میگه. من وقتی که در هم جاگه خوابم گفت درست کشتم حضرت، سوره فاتحه را خوندم. یک سوره فاتحه گفت 70 مسئله بیرون کم. 70 مسئله را گفت ایدران سوره فاتحه بلند بیرون کم. با همین خاطر گفت انا یک دمک میبینم که اذان صبح دادن، یعنی شب درست من بیدار بودم، من با همون مسئله سر کار داشتم، لیکن سحر نماز بامداد با همون طهارت شبم خواندم. آیا ما میگیم که در تاریخ آمده است تمام معرخای بگیم مشهور و معروف ما و شما که میگن ابو حنیفه 40 سال آخر عمرش طهارت شبقتی بامداد میخوان، همه با همه آدمایی که امروز نظام میاندازن، همه که دشمن ابو حنیفه با چی میگن ای خیلی بعد کی قتی زنش هم خوابه شده. این خیالیا که فقط همین هم خوابگی شب در روز نمیشه. یا فکرشون همین دا میره داخل.
این خیال شون که همین کار فقط باید در شاو باشه روزدا ممکن نبوده نمیدونن چی بگن همین را باید یک ایراد بگیرن این امام شافعی میگه با طهارت شب بامداد خوندن برای همین برادرای عزیز و گرامی یعنی بینه که لقمه حلال پیامبر گرامی چی گفتن؟ شفا گفتن برکت گفتن خدای مهربان توفیق ما بده خدای مهربان هدایت میکنه خدای مهربان که همین چند روزه که برای ما و شما معین کردگی است توفیق بده که از عهده بندگیش ببراییم حرام شه حرام بدونیم حلال شه حلال بدونیم و خدا قسم اگر همین پروگرام را که خدای مهربان برای ما گذاشته است اگر ما با همین رعایت کنیم ما بهترین انسان ها در روی زمین میشیم این الله مهربان مثال ما و شما را من میکنم میگه با زبان غیبت نکن با گوش سخن بیهوده گوش نکن با دستت کسی را آزار نده با این پا در روی خطا قدم نزن در ذهنت هیچ وقت نیتهای بد نکن همسایت را نیکی کن پدر مادر را احترام کن بینده همینا را یک بار اگر ما در همین فرموده اگر قایم باشیم چقدر رای سعادت چقدر رای خیره یعنی زندگی از بگیم نگاه ایمانی قطعی اگر از با ایمان در قلب ایمان آید با همون ایمان قطعی اگر آدم زندگی کنه زندگیش بسیار زندگی با برکت است زندگیش بسیار زندگی خوبه بابی قیامتی خداوند خیرت یا الله گذشتگان تا رحمت و مغفرت کنه و الله مهربان این احسان ها را قبول کنه و هر یک مطلوب ها و مرام ها و مقصود های نیکی که داری خدا حاصلشون کنه و کارا در برای برکت بده و اگه قرآن خوانی را که آغاز کنه باشی خدای مهربان با ذهن تا خوب کنه که همین قرآن هم با آموزی و هر روزک گفتم که اگر 40 آیت میگن نخوانی پیامبر روز قیامت خداوند همین قرآن ای پشت شکایت میکنه که من در پیشت بدم من در خانه‌ات بدم مثلا چرا به همه کار رسیدی و به همین یک ورق که من خواندن نرسیدی چرا بعد اونجا پشیمان میشه که دیگه پشیمانی برادرای عزیز هیچ معنی نداره هیچ فایده نداره خدا بازم ایمانمون کامل خاتممون بخیر و الله مهربان محبت و اخلاص همه ما و شما را با بدین خدا زیاد کنه آمین یا امام احمد حنبل مهمان می شود ما همین 4 امامی مشهوری داریم که الحمدلله همه عالم اسلام مسلمان ها در زیر این 4 مذهب می روند خب یکی مذهب ابو حنیفه یکی مذهب امام مالک یکی مذهب امام شافعی یکی امام احمد حنبل ولی از همه در روی عالم پیروای مذهب امام ابو حنیفه زیاده ولی دیروز یک کس ای روسیه گپ سری مذهب میرفت گپ درباره مذهب گپ میزدیم اون بچه ها گفت که در روسیه مذهب ابو حنیفه را اتیس مذهب میگن این اوتای مذهب بوده مذهب خودمونه همون مردمی بگیم اگه تترها باشه و مردمی مسلمانی روس این پدری مذهب ها میگفته خیلی حقیقتا سزاوار هم هست زیر امروز در دنیا ای همه در پیروای زیاد همین ابو حنیفه داره نسبت به این 3 مذهب دیگر ابو حنیفه را مذهبش آدمش به حد زیاده حتی یک جهل جاهلی و بیسوادی مردم تاجیک ما هایی ما در همون سفرهایی که بیدیم این قاری هم قدیم بود مردم اکو رنگی در خودشون همه بیرون شدن این مذهب
як культура мешуморанд. гӯё як пешравӣ кесанд ки ай мазҳаби Абу Ҳанифа берун мешаванд. баъд мазҳабҳое киро қабул мекунанд? ин мазҳабҳое ки низоиянд, ҷанҷол медозанд, мазҳабҳое ки мақсад гӯем ки ай фитнаву ай ихтилоф холӣ нест. ва ило мисол шумо бинед ки ҷаноби ҳамин имом Таҳовира оли ақидаи имом Таҳовира мо дар хориҷ мехондем. университети бигем ана университете ки мо мехондем байналмилалӣ буд. байналмилалӣ буд. ҳамин хеле университет дар дунё сета, яке дар Миср, яке дар Индонезия. анака ҳамин университет ки тамоми устодҳош бигем ай рӯи дунёи араб меоянд дарс меган, ҳамин ақидаи имом Таҳовиро дарс меган. ина мо дар Тоҷикистон матни Мулло Ҷалол хондем, ақидаи Насафӣ хондем, хоб ина фиқи акбари Абу Ҳанифаро хондем, ҳаминҳоро хондем. вале ақидаи имом Таҳовӣ вақт шуда дар Тоҷикистони мо дарсӣ набуд. ва ҳамин ҷаноби имом Таҳовӣ шумо бинед ки дар Арабистон ҳамиро мехонанд. дар тамоми давлатҳое ки ака бигем мусалмонҳое ки аксаран ташкил мекунанд ақидаи имом Таҳовиро. ҳамин имом Таҳовӣ дар ибтидо худи шофиӣ буд, шофӣ мазҳаб буд. баъде ки аз истидлолу иҷтиҳодҳои Абу Ҳанифа таҷдиди назар кард, бигем як китобхонаи Абу Ҳанифа даромад, баъд ӯ Абу Ҳанифаро қабул кард, мазҳабша иваз кард. як шахсияте ки ақидаша рӯи олам мехонад дар мазҳаби Абу Ҳанифа. имрӯз як бародаре ки як брошюра мехонад, брошюра ё ака бугӯита Саҳиҳ Бухорӣ мехонад, Саҳиҳ Муслим мехонад, тафсир не. ӯ одамое ки дар дохили ин илманд, оно Абу Ҳанифаро устоди худшон мешуморанд. ҳаминҳоиш ки бечоро имрӯз инами интернета ҳамин як ба истилоҳои худшон шайхора ё ки ҳамон нафарҳое ки намедонам чӣ номошон мебаранд, ҳамонҳоро ки гӯш мекунанд, хиёлшон ки илм дар ҳаминоҳай тамом. илм хиёлшон дар ҳаминай. барои ҳамин бародари азиз, ана бисёри бачаҳои мо содагӣ мекунанд, ҷоҳилӣ мекунанд, беилмӣ мекунанд, мазҳаби Абу Ҳанифаро тарк мекунанду бигем ки баъд чӣ меган? меган ки хай ӯ ақидаи ҳамун низоиё, ақидаи ҳамун ба ном салафиҳо ҳамине ки касе агар тақлиди ба мазҳаб дорад, ӯ гумроҳай. яъне мо ту вақте ки пайравии мазҳаб мекунем, мо ту гумроҳем. яъне мо гӯё интихоби мо интихоби нодурустай. тасаввур кун, имом Таҳовие ки ақидаша рӯи олам мехонад, ӯ гумроҳай. мифаҳмем? ин хел ранги имом Таҳовӣ мо садҳо муҷтаҳидҳову садҳо олимҳое дорем ки 20-30 ҷилди китоб нависондагиан, ҳама пайравои мазҳаби ҳанафиян. ба эътиқоди ин бечораҳо бигем, ино ҳама гумроҳанд. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, дар нисбати мазҳаб ҳамин ҷонфидо бошеда. мазҳаб аз мазҳаб ягон ваҷҳ бародарои азиз дур нарем. иншоаллоҳ ин тартиби дурусте ки ин далилу ҳуҷҷате ки дар мазҳаби худ монай, дар мазҳаби худ монай, дар ягон бигем онҳое ки мисол даъво мекунанд, ин мазҳаби худ мо бо хубиш дар чие ки
масъало ки аз оят аз ҳадисай ӯ дар ин мазҳаб тақвову одоб дар мадди аввал миста, дар мадди аввал миста. худи ҳамин раҳбари мазҳаба ба худо қасам агар инсоне ки таърихша бихона дигар ай ҷонаш дам дӯсташ медорад, ай ҷонаш дам дӯсташ медорад. мо ба ҳамон бачаҳакову ба ҳамон бародарое ки ҳастанд муроҷиати мо ҳам ҳаминае ки сода нашед, бефаҳмӣ накунем. далолати ҳар як одаме ки тра ай мазҳаб бихоҳад берун куна ту бидон ки ин одам дар ҳаққи ту некӣ намехоҳад, ин одам дӯсти ту нест. баъд чӣ мегӯяд? не мо дар мазҳаби ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламем. ин гапаби мо дар мазҳаби паямбарем. дар давраи паямбар мазҳаб набуд ку, дар қабрай мазҳаб мепурсанад. ана ҳаминҳо бародарои азиз, ана ҳамин бигем суханҳо барои чӣ ман ёра низоӣ мегӯм, барои чӣ инҳо ихтилоф меандозанд? ана ба ҳамин суханҳошон бачаҳакои беилми мора, бачаҳои содаи мора бероҳа мекунанд, гумроҳ мекунанд. ана ҳамин лиҳоз бародарои азиз эҳтиёт кунем ки вақте мепурсанд ки дар мазҳаби абу ҳанифае ё ки дар мазҳаби ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, дар мазҳаби абу ҳанифае мегӯем. абу ҳанифа дар мазҳаби ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламае. обрӯи абу ҳанифа аз пайравӣ оята ҳадисае. ту ба ин суханҳо то наво одамои содаву одамои бефаҳму унаворо метавонӣ гумроҳ кунӣ. лекин он нафарҳое ки алҳамдулиллоҳ абу ҳанифаро мешиносанд ӯра аз рӯи пайравӣ ояти ҳадис мешиносанд. худо раҳмат кунад абу ҳанифаро, мега агар сухани мара дар ояту дар ҳадис чен кӯ, агар набошад дар девор биза парча парчаш кӯ. барои чӣ мега и гапа? барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ сухани абу ҳанифа ҳамаш оятае, ҳамаш ҳадисае. ин аст бародарои азиз мазҳаби мову шумо. абу ҳанифаро шумо медонед ки вақте ки мега як золим, як одаме ки манбаи даромадаш айрои ҳаром буд, вақте мега дид ки дастархонша дар дарьё мега такид, то замоне ки ҳазрат мега худаш ҳаёт буд дигар моҳӣ намехӯрд. мабодое ки ҳамин моҳиро ман мехӯрам ай ҳамин нони золим хӯрдагӣ набошад. и тақвора бин. оле дар ҳамон одамое ки бародарои азиз вақте ман ё қати мулоқот кардам, ман инҳоро дидагиам, ҳамон нафарҳое ки аку худошона муқаллид намегиранд, худошона аҳли ҳадис мегиранд, дигар мегиранд, дар ӯо аку либос буби, дар ӯо бародар азиз нишаста буби, дар ӯо тарзи гуфтора би, бовар ки мегӯй агар дин ҳамӣ боша, дар ҳамон майли муҳаббат пайдо карда наметавонӣ. пайғамбари гиромиро худои меҳрубон дар Қуръон ва иннака лаъала хулуқин азим гуфт: эй Муҳаммад, ту чӣ ахлоқи зебо дорӣ. аллоҳ дар Қуръон Муҳаммада гӯ лав кунта фаззан ғализал қалб ланфаззу мин ҳавлик. эй Муҳаммад, агар ту забони дурушт медоштӣ, мардум дар гирди ту ҷамъ намешиданд. ин забони ширини ту буд, ин ахлоқи зебои ту буд ки мардум дар гирди ту ҷамъ шуданд. мебинӣ ҳамуно бовар кунем, на дар онҳо ягон бигем зоҳири суннатӣ надоранд. дар онҳо тақвора ба истилоҳи имрӯза бигем сваркаи 380 қати сварка ки наместа. тақво билкул вуҷуд надорад. ҳатто як замон инҳо иҷозат медоданд ки ба худшон бо ё муфтӣ доранд, фатво метананд, агар ҳамин героина бари ба ана душманои дин агар буфурӯшӣ, хизмати дар динае. ин фиребаби
барои 4 тангаи ҳарома дар кисаҳошон задан ё мебурдан дар ғайри дин героина мефурӯшанд. И ҷамъиян мошинои пеши пеш хонаи пеши пеш дар катаи када мегарданд ё хизмати дин кеста. як фатвоҳо доранд, як мақсад. ҳамин мо алҳамдулилло додарои аз ман ира барои чӣ қадр таъкидтон кестем ки ин чизҳо муҳимае, донистантон дар коре. вале имрӯз интернетҳо пур шидагиай. интернетҳоро бинед, бархилофи мазҳаби абу ҳанифа фатвоҳо беҳад зиёд рафтистай. вале даъво рафтистай ки худованд дар арш қарор дорад. яке аз масъалаҳои ихтилофие ки инҳо андохтестанд ки ягон аҳли суннат қабул надорад ки худо дар арш қарор гирифтагиай, нишастагиай. ҳамира ягон мазҳаб қабул надорад, ягон олими салафи солеҳи пеши мо қабул надорад. ин масъалаи ҳаминоҳай. ё эмон зиёд кам мешавад, ҳамиёда баҳс мекунанд. ё ин ки боби тавассул васила, ё масъалаи рафъи ядайн, ё масъалаи омин. ҳама ҳамин масъала як масъала нест, дар даҳҳо масъала ино ихтилоф андохтагианд. барои ҳамин дидем ки абу ҳанифара тақвои абу ҳанифара бид. мега дар таърихи абу ҳанифа мега як гӯсфанд мега дар бағдод гум шид. дар шаҳри бағдод як гӯсфанд гум шид. абу ҳанифа пурсид ки ҳамин гӯсфанд чанд сол мега амр дорад. гуфтанд ки ана 7 сол. 7 сол мега гӯшти гӯсфанд нахӯрд. мабодое дар ягон ҷо ман хӯрдум, агар яке аз ҳамон гӯшти гӯсфанди ҳамон гумшидаро нахӯрда бошам. ин эҳтиёт ҳабин. як мардака қарз додааст, қарз дода пул. чанд вақт ҳазратам мебина мегреза, наметавона дода. мебинаш мегреза. ӯ доим дар суҳбатҳои абу ҳанифа мешиштааст. аз суҳбатҳо лаззат мебурда. е вақте ки қарза гирифтааст, дигар бечора адокаки наметавона, мебинаш мегреза. як рӯз ҳамин фавқулода мега дар роҳ омаданда ки рӯбарӯ мезананд. мега мардаки хуб, куҷо даӣ ту? куҷо шидӣ? ой маблаға гирифтӣ, ту муҳлат муайян кардӣ? баъд гуфт ҳазратам хеле мушкилот омад болом, натонистам пули шуморо дода. барои ҳамин чанд ҷойда ки ман шуморо медидам, дилам мекашид ки бирам суҳбата гӯш кунам, яке айбаст ки мақсад хиҷолат будам, ман мегрехтам. айту роҳода медидам мегрехтам. абу ҳанифа бисёр одами бозами ин ки тақво доштанд, бо тамоми мадрасаву тамоми мардума ай ҳисоби тиҷорати бақувват ки дошт бо дастгирӣ мекард. баъд гуфт ту кори мара мушкил кардӣ. аввалан гуфт қарзи додагима бахшидам. дуюм иққа вақте ки та ай дасти ман пои дар грез доштӣ, ман кафорат ӯро бояд битам. ман бояд тура кафоратша битам. яъне иққа вақте ки та ай дасти ман дар грез будӣ, яъне ман тура дар як ҳолати ногувор қарор дода будам, ман бояд ки тура пардохт кунам ки иққа вақт ай дасти ман азоб кашидӣ. бародари азиз, кӣ мекуна ин кора? кӣ мекуна? ин тақвоҳои ҳазрати имом абу ҳанифа буд. мега як нафари дигара маблағ дод, муҳлатшо омад, дер кард. мега рафт ба назди дарша рафт то аҳволша бубинад чӣ гапай. мега вақте омад, мега дара мега тақ карда, рӯз гарм буд. мега дар ҳамон беруни дар истод. як кас омад, гуфт ки бародари азиз, ина дарахт таки дарахта без ай афтода. гуфт ин дарахт, гуфт ҳамин соҳиби хонаай. ман ин мардака қарз додагиям. агар ҳозир ман дар сояи дарахташ бестам, яке процент ҳисоб нахӯрад. нигаҳ карда, ман ҳақ надорам ки ҳатто аз сояи дарахти ҳамин одам истифода барам, зеро одам оли ҳама қарздорад. вале ман дар чандин ҷойҳо гуфтам ки яке аз сабабҳои бачаҳои мо пайравӣ аз мазҳаб накарданшон
نشناختن ابو حنیفه. یا اگر ابو حنیفه را بشناسن، اگر با مکتبه بگیم این مردک شناس شوند، با علم این مردک شناس شوند، بعد مقصد خلاصه میبرند که ای ما کاری نادرست کردیم، ما کاری خطا کردیم. برای همین ولی بعضی بچه‌های خودمون اگه من میدانم یه روی جهل جاهلیه یه بیسوادیه، میگه ابو حنیفه را این قریبه هم کندر کنید، همه مردک بود ما مردکی. میگه کده او هم مردک بود ما مردکی. ایره حق نداری برادری عزیز، تو مردک، تو اولی برای او مردک شیدنی تو اولی میدونی چقدر راه ها را طی کردن در کار. تو خاک پای ابو حنیفه نمیشه. اون مردک تمام هستی و تمام وجودش در خدمت دین بخشیدگیه. حتی ای پشت دین کشته شد نابود شد رفت. ای پشت دین کشتنش. تصور کنید که وقتی خلیفه منصور گفتش که ابو حنیفه بیا قاضی شو، بیا قاضیگی را میتونم. گفت نه. گفت چرا نمیگیری؟ گفت که من نمیتونم. گفت قاضیگی را گرفته. گفت دروغ میگویی. گفت خیلی انا باز بهترین دلیل شد وقتی قاضی دروغگو باشه چرا باید قاضی میکنی؟ گپش قبول نکرد. رفت زندانش کردن، در زندان زهرش دادن. برای چی؟ برای قاضی نمیشود. تصور کن، برای قاضی نشدن مردک ای مسئولیتی که اینجا حکم صادر میشود. من حکم یک آدم میبرم، یک مبادا یک اشتباه خطای کمبود نکنم، حالی آدم چی میشود؟ انمی خلیفه منصور برادر عزیز میگه یک بار ابو حنیفه را فیراد کرد. خیلی میدید شهرت او را دیده بود، علمی او را دیده بود. وقتی که او را دید میگه گفتش ابو حنیفه، میگن یک کلمه که دراز که طرفش گوه همیره تبرکنه دستی خود همیره تازه کود، همی بالا که استالی کاری مدمان مقصد ای دست شما بزرگوار تبرک کرد. میگه گرفت تیز کرد خش روه کرد، انا در دست پادشاه دادش. پادشاه گرفت گفت بسیار تشکر زیاد، مقصد رحمت. گفت من گفت یک کاری دیگه شما دهید. بتیم گفت با گرفته شکستش. گفت چی کارش کردی؟ گفت امرت واجب بود، امرت اجرا کن. لیکن گفت این قلم در بالای استال کاری تو باشد، یک مبادای تو به همین قلم ما یگان حکم یگان آدم صادر کنی به طریق جبر باشد، ظلم باشد، ما در همین کاری تو یاردمچی حساب میخورم. برای همین شکستمش. با قلم تیز کردگی ما تو وقتی می نویسی من خودم گناهکار حساب میکنم. کی میتونه این کارو را کرده برادران؟ یا که ای تقواهاش ولی ایرا علمی ایرا تو نگاه کن، ایرا استدلال استنباطاش هم مثال در کتابای فقه نگاه کن، با خدا لذت میبری. همین امام شافعی همین قدر بگیم امام کلان، همین قدر شخصیتی بسیار معروف عالم، میگه ما در علم فقه نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. امام شافعی نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. همین امام شافعی میگه که امام مالک گفتن حضرت همین امام مالک شما ابو حنیفه را دیدین؟ گفت دیدم. گفت چه خیلی آدم بدمو؟ گفت اگر نمی یک ستون ای چوب باشه بگه که نمی تیلا اثباتش میکنه. همین چوی را بگه تیلا بودن هم را اثبات میکنه. ای کس همین هم در حیات برادرای عزیز بسیار تهمت ها کردگی. این چیزی که امروز سنگش میزنن، این امروز بسیاری همین بگیم
ҳамин ҷаҳли ҷоҳилӣ ҳамин кӯдакҳои имрӯза баромадагӣ ки абу ҳанифа мақсад ана аз қиёс гап мезад ай раъиш гап мезад яъне масъалаош ҳама масъалаҳои ақлӣ буд ай оят ай ҳадис намегирифт ҳамхели ҳамин ҳазрат ҳам қатъи ҳазрати оли ана имом авзоӣ қатъи як баҳс дорад ира ҳатто ҳамин хел бо онҳо бурдан баҳс кард ки ҳатто гуфташ ки ту ҳазрат чикор мекунӣ мегани ана хай баъзе баҳсо дорад дар боби ҳамин бардоштани даст мисол тарки рафъи ядайда баҳсо қатъи имом авзоӣ дорад чӣ хел баҳсои зебо кардагӣ қатъи ҳамуно ва ба набераи паямбарам баҳс дорад ки вақте дидаш гуфташ абу ҳанифа ана шумоем гуфт бале гуфт чаро суханои бобои ман мондагӣ ту ба ақли худ масъалора ана истихроҷ мекунӣ гуфт не гуфт бародар аз ин гапа гӯ дар ҳаққи ман тӯҳматай гуфт ин гапҳоро гӯ дар ҳаққи мо назанем гуфт баъд шиш қатъӣ шуд баъд дар ҳамин масъалаҳое ки буд мақсад баҳсу мунозира шид ахир хис ҳамин набераи паямбаре пешониш буса кард гуфт ба худо қасам бар ман гуфт нодуруст расонидам барои ман хато расонидам якчанд масъаларо оварда гуфт ҳамин масъалае агар бигирем як масъалаша гуфт бобои ту гуфтагие ки маҳса дар болои музаб каш гуфт бале гуфт агар ман ба ақл кор мекардам ба ақл охи болои музада чӣ дар кор маст ман мегуфтам тада охи зеро бенамоз та мешавад ман гуфтам тай музада маст кашед лекин бобои ту гуфтагие ки болои музада маст бикашед ман мардума гуфтам болои музада маст кашед ҳаминҷа ақлгарои ман дар киҷоае агар ман ба ақл кор мекунам мекунам тай музада бикаш зеро ҳама вақт ҳамун чирк мисол бенамозӣ дар тай музай дар болои муза чӣ кор мекунад баъд гуфт як масъалаи дигарат мегӯм оё гуфт масъалаи ҳамин ана ҳукми пешоб наҷистарай ё оби манӣ баъд ӯ гуфт ки албатта пешоба ҳукмаш наҷистарай яъне оби манӣ агар аз мардак ҷудо шавад дар либосшам ки бизанад қоқам ки шавад фақиҳои мо мегӯянд мақсад амра тозаш мекунӣ намозта хондан мегирӣ асаршам ки мона бенамоз намекунад лекин пешоб вақте мезанад бенамоз мекунад баъд гуфт ҳукми кадомаш мақсад болотарай комаш наҷистарай гуфт пешоб гуфт агар ман ба ақл кор мекунам мегуфтам касе пешоб мекунам ғисл кунам лекин касе агар обуш меброяд ҳамун таҳорат кунам мешавад барои ин обҳо фарқ мекунанд гуфт оби манӣ мақсад наҷис нест лекин пешоб нопокай гуфт баъд мега ҳеҷош баланд шиду бусаш кард гуфт бахшиш ки мисол дар ҳаққи шумо тӯҳмат кардам барои ҳамин имрӯзо ҳам бисёре биромадагӣ ҳар як шайхое ки кор надора ҳамин ҳазратат санг мезанад як ҳамин одам дарахти мевадора санг мезанӣ бемевара чӣ санг мезанӣ ин ҳазрат ки мева ки дора сангш мезанӣ ай рӯи ҳасад ай рӯи бухл ай рӯи бадбинӣ ай рӯи адоват аз рӯи ҷаҳл ака сухани мо бародарон дрози бад шид ман қиссаро хостам бугум барои шумо ёдтон буд набуд ана қиссаи имом шофиӣ дар хонаи имом аҳмади ҳамбал меҳмон шид вақте мегам меҳмон шид баъд чхела якеми вақте як олим хона як кас медрояд аҳли хонавода мехоҳад бубинанаш баъд имом аҳмади ҳамбал як духтарчаак доштааст ана имом шофиӣ ки бисёр машҳур ки буд гуфтааст як бубинамаш чхела рангрӯша хай нигоҳш мекай ҳар як ҳаракатша медидааст имом шофиӣ намедидаасташ хай омад шиштааст хонада як шаб меҳмондориш карду сари гуселш кард баъд духтараш имом аҳмади ҳамбала гуфт ҳазрат падар
ҳамияи имом шофӣ гуфт ҳо гуфт баъзе чизои ман дар ин одам дидам ҳеҷ ба олим гуфт ин рост намеояд. гуфт чӣ дидӣ? гуфт якам нигоҳ кам бисёр мехӯра. олим бояд гуфт бисёр нахӯра. дигим гуфт чизе ки ин одам ман дидам ана гуфт саҳар гуфт шаб гуфт таҳаҷҷуд нахонд, намози таҳаҷҷуда нахонд. саҳар гуфт бетаҳорат намози бомдодша хонд. ин оби таҳорат монда будаян аз ҳамон вақт фаҳмиданд. баъд имом аҳмади ҳамбалро дар дилаш намонду. баъд имом шофиро дид гуфт ҳазрат ҳамин духтарчаи мо бисёр одамиам хеле кунҷуков буда нигаҳ кардааст, ҳамин гапҳоро зад, ҳамин то чӣ андоза ҳақиқат дорад. баъд имом шофӣ гуфт рост мега, гуфт ман барои чӣ зиёд хӯрдам, зеро ки пайғамбари гиромӣ гуфтааст ки ана ҳар касе ки дар хонаи як одаме ки манбаи даромадаш айрои ҳалол боша ва сахӣ боша, нони ӯра зиёд бихӯред, ҳамаш давоай, шифоай. ҳисоб кар ки аз одаме ки дастархонаш ай ҳалол пир мешавад, ай роҳи ҳалол пир мешавад ва худаш бо сахиай. пайғамбар гуфтааст аз ҳамин хел одамо ноншона чанд қари хӯрдӣ ҳамаш шифоай. неки ай одами мумсику бахелу агар нон айрои ҳаром боша хӯрдӣ ҳамаш дардай. ин барои ту заҳмат меорад. барои мегӯ ҳазрат ту як одаме ҳастӣ ки ҳам сахӣ ҳам даромад айрои ҳалолай, ман ба ҳамин хотир зиёд хӯрдам. дуюм гуфт таҳаҷҷуд нахондам. рост мега, ман вақте ки дар ҳамн ҷогаи хобам гуфт рост гаштам ҳазрат, сураи фотиҳаро хондам. аз як сураи фотиҳа гуфт 70 масъала берун кам. 70 масъаларо гуфт айдани сураи фотиҳа баланд берун кам. ба ҳамин хотир гуфт ана як дамак мебинам ки азони субҳ доданд, яъне шаби дуроз ман бедор будам, ман бо ҳамон масъало сари кор доштам, лекин саҳар намози бомдода ба ҳамон таҳорати шабам хондам. оли мо мегӯем ки дар таърих омадааст тамоми муаррихҳои бигем машҳуру маъруфи мо шумо ки мегӯянд абу ҳанифа 40 соли охири умрша таҳорати шаб қати бомдода мехонд. ҳамин бо ҳамин одамое ки имрӯз низо меандозанд, ҳамеое ки душмани абу ҳанифаанд, баъд чӣ мегӯянд и чӣ хеле баъд и кай қати занаш ҳамхоба шидай. ин хиёлиё ки фақат ҳамин ҳамхобагӣ шаб дар рӯзда намешавад. ё фикршон ҳамида меравад охир. ин хиёлшон ки ҳамин кор фақат бояд дар шав бошад, рӯзда мумкин набудай. намедонанд чӣ бигӯянд, ҳаминро бояд як эрод бигиранд. ин имом шофӣ мега ба таҳорати шаб бомдод хондам. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, яъне бинем ки луқмаи ҳалола пайғамбари гиромӣ чӣ гуфтанд? шифо гуфтанд, баракат гуфтанд. худои меҳрубон тавфиқ мо мудад, аллои меҳрубон ҳидоят мо кунад. худои меҳрубон акуд ҳамин чанд рӯзе ки барои мо шумо муайян кардагӣ аст тавфиқ буда ки аз ӯҳдаи бандагиш биброҳем, ҳаромша ҳаром бидонем, ҳалолша ҳалол бидонем. ва худо қасам агар ҳамин программаеро ки худои меҳрубон барои мо гузоштааст, агар мо ба ҳамин риоя кунем, мо беҳтарини инсонҳо дар рӯи замин мешем. ин аллои меҳрубон мисол мо шуморо ман мекунам, мега ба забон ғайбат накун, ба гӯш сухани беҳуда гӯш накун, ба дастат касеро озор натеҳ, бо ин по дар роҳи хато қадам назан, дар зеҳнат ҳеҷ вақт ниятҳои бад накун, ҳамсоята некӣ кун, падару модарта эҳтиром кун. бинда ҳаминҳоро як бор агар мо дар ҳамин фармудҳо агар қоим бошем,
چقدر رای سعادته، چقدر رای خیره. یعنی زندگی از بگیم نگاه ایمانی قطعی، اگر از با ایمان در قلب ایمان آید، با همون ایمان قطعی اگر آدم زندگی کنه، زندگیش بسیار زندگی با برکته، زندگیش بسیار زندگی خوبه. بابی قیامتی خداوند خیرتیه، الله گذشتگان تا رحمت و مغفرت کنه و الله مهربان این احسان ها را قبول کنه و هر یک مطلوب ها و مرام ها و مقصود های نیکی که داری خدا حاصلشون کنه و کارا دا برا رو برکت بده و اگر قرآن خوانی را که آغاز که باشی خدای مهربان با ذهن تا خوب کنه که همین قرآن هم با آموزی و هر روزک گفتم که اگر 40 آیت میگن نخوانی پیامبر، روز قیامت خداوند همین قرآن ای پشت شکایت میکنه که من در پیشت بودم، من در خانت بودم، مثلا چرا به همه کار رسیدی و به همین یک ورق که من خواندن نرسیدی، چرا؟ بعد اونجا پشیمان میشه که دیگه پشیمانی برادرای عزیز هیچ معنی نداره، هیچ فایده نداره. خدا بازم ایمانمون کامل، خاتممون بخیر و الله مهربان محبت و اخلاص همه ما و شما را با بدین خدا زیاد کنه. آمین یا رب. سلامت.